Ćao ljudi, ja sam Mateja sa kanala Mateja Gamer. I ljudi, kao što vidite, ovo nije nikakva mapa. Nije. Ovo je nakon ostrova, sad sam ušao, napravio sam svijet. Dođem da snimam preživljavanje. Prvu epizodu ja uđem i vidim kao neko polno ostrvo. Ljudi, ne znam, će da snimamo ovdje. Će da kopamo rupu i će da silazimo dalje u dubine. Ajde, prvo da uzmemo malo drva. Imamo. Ajmo. Uzet ćemo 10. Evo, uzet ćemo 6. Jabuka! Ovdje ćemo uzeti još jednom. Jako ima preko 10. Nema veze. Tako, ajmo. Evo 10. 10, mi ćemo uzeti malo više. Da ćemo ovdje dobiti jabuku? Ne. I sad ćemo ovo lijepo sve pretvoriti u ovom. Napraviti zanatski sto za stav. Lijepo ćemo sad napraviti lopatu i drveni kramp ako naiđemo na neki kamen. Da, ljudi. Ovo je lopata. I drveni kramp. Da, ljudi, to smo napravili i ajde da vidimo da li ima neki kamen u okolini. Mislim da nema, da počnemo sa kopanjem. Idemo polako ka dnu i kad kažem ja kamen, evo, pajem se. Polako sad kopamo kamenje. Za ovu epizodu ću pripremiti sve oružje, to jest sve kamene i tu ću završiti epizodu. U sljedećoj nalazimo materijal za kuću, da tako da kažem. Prvo ću pokupiti ovo sve kamenje, nije baš sve vidno što sve ima. Ovdje uzet ćemo lijepo lopatu, lijepo ćemo uzeti ovu zemlju što smo stavili tu i gdje je ovo, evo ga, tamo gdje je još drvo, sve tamo. Evo, stavit ćemo ovdje, ajde. Evo, uzet ćemo, imamo 20. Napravit ću prvo kameni kram, onda ću napraviti kamenu lopatu i to je to što nam treba. Sad ćemo iskopati kamenje da imamo oko 20. I imamo još jednu jabuku. I evo još ovdje. Trebam se da on gleda. Gdje smo onda počeli da kopamo? Ajde da pokušamo sad da iskopamo. Ovo je super. Super.
I sad će ovdje sada da pravimo stepenice. Ovdje ćemo sve slaziti u dubinu i dubinu. Ovdje ćemo mali zaplet, kako bih rekao, ne znam. Uzet ćemo kamenje i odmah smo uzeli 24, nema veze. Ovo ovdje ćemo. Ovdje se sad ljudi ništa ne vidi, vratit ćemo se mi bolje gore. Evo baš ne. No. Koliko tu? Znamo da padnemo. Ovo posle za kraj epizode će da napravimo drvenu sekiru. I će da posjeću po sve drva u okolini što imamo na ovom ostrvu. Sva i čak no. Da. Dobro, ne više mikrofon, nadao se da ima lazu gore, da ne možemo da... Ovo. I koliko je? 2. Imamo još ovdje ćemo. Evo. Ajde ovo da pretvorimo sve od drva i tu da završimo epizodu. I to je to što se tiče ove prve epizode. U sljedećoj pravimo kuću i to je to. Ćao!